Ka Knowledge Management lengba ke District Project Management Unit jong District Boy ka bahap apo ka Meghalam Project jong ka Meghalaya Basin Management Agency. Kalau penlong ya ke knowledge sharing event ikiru shimet ni kishnong kibalami syakamat ban sedang ni kijing tre jongki ban penon kamel kisap kijing syampang ban wara kijing kelap dan kijing bala syam dan ginong rap bat kishnong. Ka District Project Management Unit jong kriboy kelajit ishpungut ki baterai hakikam lejong. Banesam ye kijing baki kendo bat kumnu ki pai bat le hapdeng jegi ni kijing bat beklawara apat kijing kala ne kijing sting ha kijing ke baki syam. Hagini keju kesini la rakhiru iksini kerpang ki kentai ke belatip kum ke International Women's Day haga District Library hanongpo. Ya kene program nasaki da UE upadhyay ubade Deputy Commissioner ke District Ribhoy ubla Longkongsan uba BJ Kharchandi Additional Deputy Commissioner bara keju kopor Project Director ke DRDA ki ADC EAC ki officer jo kitanat bofer ki bekentup na kitanat kokot gakhya kitanat pulit kanabat kinong yalam ki IVCS kinong yalam shnong ki producer group bat ki bagi hagini kesini lepen kop buramru ya ki kato kini ginong tray katanat kokot gakhya bekentup ginong tray Asha bat ki ANM bala ai kusnamru sha ka IVCS ke batray kambha kinong seng kamlajong bat ki bagi